Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha kasni palay jong katayo Menteri Tnad Social Welfare ke Sarkar Jela ubak Pol Lyngdoh ulawan ban Jngoh ya Tnad Social Welfare kebadan West Khasi Hills District. Hagani ke jingwan jong Menteri lapan longru ya ke jingalang Vani Hall St. Peter's Higher Secondary School Pendeng Rai. Shushu hagani ke jingalang nalor Menteri ledon langru Deputy Commissioner ke West Khasi Hills ubak Garot LSN Dykes IAS nang tau SP ke West Khasi Hills Vikram di Marak ke Director jong Tnad Social Welfare ke Sarkar Jela ke kong CD Lingwa MCS ke kong VC War District Program Officer Nongston ke bala pensyairu ya ke rukam trekam jong Tnad Social Welfare hapo ke district kinong tre agan wadi ke Nongston ICDS project ke kong B Renja Child Development Project Officer Nongston bat kiway di. Jadi kubek kerpami yang district administration bat baru nabi kibalai tre shitong kaptam na benda ke enrollment ya gigi Aadhaar card nomor kini kilong kiba daksha benai kita alayo ya ke banyak indo banyak share ada video conference ya ke minister in charge union minister in charge or Women and Child Development, Smriti Irani, because just behind the point wala kaduna kani ka registration the funding na type of board project josti chuniru keduna de nasukwen pa mana ilang apo khatsan aku simo lalakan kediri ke registration namar ba lingba kini registration belong link but board ki projects ki board ki schemes ki bede baki kena ki adolescents ki dukay ki kudswe bak daftar dada nasmutna ahni ngayo ya kan list jong ki success stories ki kena silang kedai kudswe ki balong ki nongjok ha ki feel prepare nganchu kuliah ya kaptu ni lagi ke tulis ko wajrong rega pet bandon bok kharjarin naga aftercare program lopoi when you're second division with 15.66% marks in aggregate Hamilton Wanyang Amnesty Martial Law Donaki Yula Trey Koki Nurse dan lagi kita day koki DO dan lagi kita pendap juga become dokter kini kita kibrio kihat kibaret kibalami lagi ye kudswet kiba ke department kalau kerja. The best of sailors have always come from the stormiest of seas. Imagine kita tibeta baru kita kita bi nak kita jodoh ki eriong kila berkeliling ini lagi kila bandang cycle show ini bagi nak tibet show apa ye kedua ya kijiki upload bagi area jodoh jadi di dalam siapa di bawah di longye longsian bijongi West Khasi Hills ke district kebelah saya Shibur di Rio Krau Wycliffe Scheme lagi por jomu amde dalam bawa rolong scheme andai ulang pedat ia ke BE itu por itu bisa let's say you just go big shot but big store Lyngdoh you would de kecil ai jadi tujuan dia di kopor kampak kilo kami dia buat ni kedai kisah lalu kemudian ni kit kia ya kekam minum lagi pada ability tang ke kawa
kat bentoy ia bi marway bi ye jupi the drug addiction kelaran kiu kecik kami ki jingli ba penjot ia kecik kelaran kiu ngidon kam mata ban fight back ban yakun tak sense of mission tak sense of urgency ba ngimla ban bed bagi samla ni jogi kita jot ialah di habis nem kita kewakilan day ban ki assets jom ke implan sa ai ni ben room la ni namun ba ngikit mau yaki tangchi sigil chideo manile chideo ni jogi man kas man katlema ai ne day nado bertiap berat dengan iki jenis dia yang lang salam but bed them yang bed kebiang jom yang lang salam but kemau boleh lakuku kerpang ya kiri ya jom dan share mai kedua we ubro na deri dan jadi iwe kei pernah badlo kabalom we kalau ngelai dan share ya ke video jom ni we sama apa Tony Menendez lakai uklam kiti makna apa lakai uklam kiti ulawa ialah jom sab ulah pauli babe bantuai ba ulah ikai ba udam ya kita itu dari kijat kijoku Tony Menendez ulah dia dulu habis jadi dan mereka ukur John Paul ba ada ulah ayu ini buat bagaimana benar kamu ya sab benar kamu ini jangan jumlah ayat ini long kibat kenyum lanjut pelan kenyum ke social media dan tahu kasih ni ikut tak baca kenyum baca telah beliau ya ke social media kecil muncul kami bahkan day ini kedua perlu ini selok kemudian telah beliau kemudian baca kenyum bun tak baca kenyum complain criticize good bit kita I bagi day apa bakut anong geli ke kecil kewe ke keluar 4 juta batai wat ya kirio buahnya boleh kedulang ini baru besok